Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona v Stožicah, kjer je pred nami tekma 28. kroga v prvi ligi Telemach med domačim Bravom in Celjem. Videli ste pogled na tribune, na tisto, ki je obsijana s soncem. Tole pa je tale, ki je seveda v senci in na kateri je tudi komentatorsko mesto. Ni vse tako idilično, kot se zdi. Kar močno piha veter, tako da je predvsem na senčni strani izjemno mrzlo. Upam, da mi ne bo odneslo vseh papirjev v zvezi s pripravo na tole tekmo, da jih četrto mesto lahko popelje v Evropo in Bravo mora gledati predvsem na Celjane. Tule je zdaj priložnost, ki jo je imel Mario Kvesic za Celjane, preveč po sredini vrat in izkazal se je Matija Orbanič. Celjani so po Beger in Šobe, napaka Šobeja, Jovan je prestregel, dvojna podaja Stankovićem, Gašper Jovan po levi strani, spremlja ga zdaj Šobe, pa Stanković je odličen v preigravanjih, to je zdaj dokazal strel in na koncu odlična obramba Ricarda Silve, tudi Škinasu in Begerju, ampak zdaj Njeta recimo zadaj ni, Bravo pa v hitrem protinapadu, Venust, Babula, 1-0 za Bravo. 1-0 za Bravo. 25. minuta, Babula je kot ustvarjen za igro proti Grofom. Venust, Babula, koliko zmede je vnašal v celjsko obrambo že na stadionu z Dežele na začetku pomladi in videli smo zdaj, kako se je sprehodil skozi celjsko obrambo. No pa poglejmo. Beger je šel nekam, niti sam ne ve kam, do Begerja. Lepo je zdaj Kvesič podaljšal do Pruceva, Prucev pred vrata, Matko pa je padel v odločilnem trenutku. Na drugi strani do žoge Šobe, Kvesič ima priložnost in gol. Matko je podstavil nogo in prekinil strelsko sušo. Kako pomemben trenutek za Aljošo in upam, da tudi za Celjane. Seveda bomo morali videti in dobiti dokončno potrditev, če gre res za zadetek. Če ne gre morda za ofsajd, tule Aljoša Matko, Kvesič je sprožil, zdaj ali bi šlo v okvir tudi brez posredovanja Matka ali ne, bomo tule videli. Tule je Matku najprej spodrsnilo, ampak tu bodimo pozorni. Ne, ofsajda ni bilo, strelec pa je Matko. Strelec je Matko, morda bi šla žoga v mrežo, vseeno, ampak ne vem, koliko je spremenil smer Matko, se je pa žoge dotaknil, jo nekoliko bolj dvignil, samo da žoga konča v mreži in to je lahko trenutek preloma. Tule je nova priložnost in gol, Aljoša Matko! To je to, o čemer sem govoril, to je to, kar se dogaja s strelcem. Neverjetno, no jutri bo Dejan v svoji oddaji že povedal, ker je gost. Če zadaneš pred oddajo ali po oddaji je zato, ker gostuješ v podprečko. Če ne zadaneš, pa o tem ne govorimo. Ampak to je zdaj šala, ampak kolikokrat sem danes že dejal, tudi po golu Matka, to je to, kar se spremeni. Zdaj, ne vem, ali je res zadev Matko, ali gre celo za avtogol Angesana. In na koncu odlično Njeto v obrambi ter protinapad za Celjane proti zdaj povsem razrečeni domači obrambi. Delorje Šobe, Kvesič ima priložnost, ni bil tole najboljši sprejem, še je nevarno in na koncu Matko! Hat-trik Aljoša Matko! Kaj pomeni en samcat zadetek, tole je rahel nasmešek na obrazu Alberta Riere, speto zdaj celo Aljoša Matko.
ni privoščil tega prebojenja Aljoši Matku, glede na vse, kar je preživljal v zadnjem obdobju in samo enega je potreboval in že po prvem sem takoj dejal, to zna biti zdaj nekaj povsem drugega, hitro je prišel drugi gol in takoj na začetku drugega polčasa, pravzaprav še tretji. Ni še dokončno potrjen, tule vidimo Alberta Riero, torej še vedno Obrenović in Černe pregledujeta, če je bilo vse čisto, ampak vsaj po tistem, kar smo videli v počasnem posnetku, v trenutku, ko je sprožil Kvesić, mislim, da Matko ni bil v ofsajdu, potem sta se žoge sicer dotaknila še dva nogometaša Brava, ampak to več ne more vplivati na ofsajd. Tule vidimo Davida Šmajca, ki čaka torej na to, kaj bo ta sporočila Obrenović in Černe in če bo ostalo pri zadetku. Ne, zdaj gre nekaj gledati, ampak mislim, da ne ofsajd. Morda če je šlo za prekršek tam pri odvzeti žogi Celjanov. Težko zdaj rečem, ampak bomo kmalu videli. To je to. To je to, se mi je takoj zdelo, kajti ofsajda ni bilo, ampak prav lahko, da bo razveljavljen gol zaradi prekrška Zabukovnika nad Babulajem. Tule je Zabukovnik nekoliko pohodil Babulaja in takoj, ko sem videl, da so pozvali Šmajca na ogled posnetka, sem vedel, da gre verjetno za situacijo ob odvzeti žogi. In verjetno bo celo ostalo 2-1. Ja, ni gola. Ni hat-trika Aljoše Matka, ostaja 2-1, prosti strel bo za Bravo. Glede na to, da igra vmes ni bila prekinjena, Zabukovnik tudi rumeni karton. Glede na to, dolg zalet je vzel Jakšič, žoga v celjski kazenski prostor in kaj piska? 11 metrov, ko piska Šmajc. 11 metrov, ko piska Šmajc. Tule bomo zdaj videli v počasnem posnetku, što se je zgodilo, kako pomemben trenutek v tem prvenstvu je to. Artemius Tutiškinas ali Karničnik, ne vem, pravzaprav ali 11 metrovka nad Deličem ali nad Ivanškom, katero situacijo je ocenil kot najstrožjo kazen David Šmajec, je težko reči, ampak tule takšno bomo rekli pod narekovaju mehko najstrožjo kazen. Pečar je dobil znak, Pečar in brani Silva, pa še enkrat tudi po odbiti žogi. Aljoša, globok priklon in... Sandi, tole je bil res čisto pravi boj, nekako 90 minut fajta, kot pravimo. V igri ste bili do samega konca, zmanjkal je tale gol, kaj ne? Ja, po zaspanem prvem polčasu, kjer smo res gledali dosti slabo, smo v drugi polčas stopili veliko boljš, tudi v nekaterih trenutkih nadigrali, mogoče malo Celje, več priložnosti smo si preigrali. Nažalost, zgrešili 11 metrov, ampak tak je nogomet. Nekako se zdi, da ste v fazi, ko vam rezultati ne gredo najbolj na roko, ampak boj za Evropo je tu. Kako zdaj reciva iz te mini krize? Ja, tekme so na 3 dni, tako da razmišljati ne moramo veliko. Čim prej se spočiti, gledati na drugo tekmo, vzeti dobre stvari iz te tekme, popraviti slabe in verjamem, da bojo rezultati prišli. Najlepša hvala, tečno. Hvala vam. Mark, v zadnjem obdobju igrate same pomembne tekme, tudi tale današnja z vidika boja za točke, izjemno pomembna in pa na koncu pomembna zmaga pri Garanu. Ja, danes je najbolj pomemben to, da smo zmagali. Nekako pred tekmo smo vedeli, da bo težka tekma, ker je Bravo za nas vedno neugoden nasprotnik. Ampak vesel sem, da smo šli v tekmo predvsem psihološko na pravi ravni.
In to mislim, da bi danes tudi glavni ključ do tega, da je potem na igrišču do izraza prišla kvaliteta in ja, na koncu pomembno zmaga. No. Kaj se je morda potem zgodilo v drugem polčasu? Zdelo se je, da ste v prvem tudi z golom Aljoše, ki ste verjetno tudi vi jih nekako čakali, da ste dobili ta zagon, potem pa tisti razveljavljen gol, takrat se je Bravo povsem zbudil. Ja, zdaj težko rečem, kaj je bilo narobe. Se mi zdi, da nekako smo prehitro zaključovali napade, da smo izgubili tisto kontrolo nad igro. Po drugi strani smo pa Bravo dajali neke priložnosti, na podlagi katerih so oni dobili nek psihološki moment. Ampak na koncu najbolj pomemben, da nismo dobili še enega gola. No. Tudi čestitke vratarju za obranje na 11 metrovko in pa zmaga. To edino šteje danes. Zdaj pa Fiorentina, boste kaj manj, kaj teže spali pred to tekmo, vendarle bo to spektakel, kakršnega pravzaprav v Celju, ja, pa morda lahko rečemo celo na klubski ravni sploh še ni bilo. Ja, zdaj se moramo dobro spočiti, pripraviti in verjamem, da nas čaka nek praznik nogometa v Celju. No. In mislim, da se vsi s fantje, da se ga res veselimo in komaj čakamo to tekmo. No. Hvala, srečno v četrtek in zapomnite si tudi Fiorentine ni noben bavbav. Hvala. Gordon Nol, na koncu ste sicer nasmejani, ampak verjamem, da ne toliko zaradi rezultata, kot zaradi drugega polčasa v smislu tega, da ni manjkalo veliko, pa bi danes odnesli kaj več. Ja, danes bi zaslužil več. Ne nazadnje je najbolj plastičen pokazatelj to, da smo zgrešili 11 metrovko, tudi to je treba zadeti. Poleg tega še Venus v dveh situacijah, pa še nekaj pol priložnosti. Nasprotniku smo dovoljen dva proti napada. Res je škoda, dejstvo pa je, da smo kljub temu, da smo prevladali v številu strelov na okvir in ustvarjenih priložnostih, je pa škoda zgolj to, ker smo res prepoceni prejeli zadetke. V 16-metrskem prostoru smo storili v bistvu napake, bili tako neprisotni v določenem trenutku, da je to tekmo zlomilo, da smo na nek način podarili nasprotniku te gole, kar je bilo bistveno teže za naprej. Je pa res, da bi za 11 metrovko prišli saj do točke, ki mislim, da je bila danes povsem zaslužena. Kaj se je nekako zgodilo z Bravom po recimo tistem razveljavljenem zadetku Celja? Nek nov elan, nov zagon, to je tisti Bravo, ki je na lestvici prišel do tam, do kamor je prišel. Ja, lepo ste ugotovili. Jaz moram reči, da tudi pred tem golom smo začeli že dobro in v drugem polčasu in 15-20 minut prvega polčasa bilo dobrih, ker smo si preigrali neke priložnosti. Ampak ključna stvar je ta, da tako kot sem rekel, sigurno smo v neki novi situaciji, v položaju visoko na lestvici že nekaj časa. Vsi skupaj v klubu in pa tudi ekipa ni sestavljena na način, da bi bila vajena tega braniti. Bistveno lažje napadamo. Tako kot sem rekel, pred tekmo, če smo v prejšnjih letih ali razen mogoče prejšnje sezone od zime dalje še vedno preštevali točke navzdol, smo pa zdaj v bistvu v drugem položaju, kjer se čuti sigurno nekaj več pritiska, ampak to je normalna stvar, to je del, bi rekel, del razvoja, ki ga moramo vsi preideti, tako igralci kot klub, in se zavedati, da v bistvu smo v tej letošnji sezoni stopnili stopničko više, ampak ena stvar, ki jo pa ne dovolim ali pa kjer sem pa izredno razočaran, če pa v bistvu se prikažemo tako neodločni, kot smo bili danes v lastnem 16-metrskem prostoru. To pa je tisto, kar igralcem polagam na dušo, da če že storijo napako, ne storijo odločno, ne pa v tem, da bi čutili preveliko breme, ker glede na sredstva, s katerimi razpolagamo, smo dosegli že zdaj ogromno, ampak želim si pa, da v bistvu res izkoristimo to priložnost, ki se nam ponuja in da napadamo evropska mesta v obeh tekmovanjih do zadnjega diha. Najlepša hvala in srečno naprej. Hvala. Carriera, proper fight for 3 points, really important 3 points. Good first half, probably not as good in the second half, but still, how did you see the game? To play against 12, that's the reason. If we play against 12, we want to play against the opponents. We don't want to play against 12. And all of you know about what I'm talking. It was a big difference how to judge one team and another team. Many situations, many. We can make a mistake, we are human. But can talk about 25. And 25 not only the main action that is goal or penalty on this situation. Throw-ins, small fouls, stopping the game. We are the team that wants to play fast, stopping the game, a small foul, small contact also foul. Psychologically for the player this is difficult. So today we play against 12. So more difficult, we are playing against the opponent and one more time. But even that we got 3 points.
you got the feeling that you're playing against 12 players since the beginning of the match, maybe more in Since the the start of the season, check the facts. The red cards, how many times we play against the team with the red card, and the penalties. How is the penalties for and against? Every team. I said to Boston the other day, after the Maribor game, I said, I feel sorry for you because this year you won't win the league. It's impossible. It's impossible. Look the facts. Maribor is like us. 2 penalties for them, 2 for us, and 4 against. Minus. On minus. How is possible that Celje and Maribor, that we are a team that we are spending more time in the opponent box, we are on minus? It's impossible. This is not happening nowhere. In Europe, it's impossible. I check the others. So, facts. Not Albert is saying. Check the facts, numbers. If we try to now, let's talk a little bit, not about today's game, because you said No your football opinion, today, no football, no. but about what's coming. Important to win against Maribor, important 3 points today. Now, here is the big match, the big challenge, for sure. We know you. Celje is not going to have a nice evening against Fiorentina. You are going to challenge them, right? And we are going to enjoy, and we are going to suffer some moments, and we need to be ready, but we will prepare exactly the same way how we know how to play. Not because we have this opponent in front, strong, big, good one. We will try to play our style, try to dominate, try to be dominant, try to be protagonist, try to make them run, but of course there will be moments that we will suffer. I was watching last night against Milan. The rhythm, the tempo of the players, the way how they play, of course it's going to be tough. But in my dictionary doesn't exist the word scared. I mean, this is football. We are playing a game, and we will try to play with our guns and our guns. I'm satisfied and happy with them. So we'll try. And the most important, I don't know the result. We are not magicians. We can't know the result. But I can guarantee you that we will enjoy. And the reason is because when you are loyal to your style and you give your best, your maximum, you cannot regret anything. So I'm sure that after the game we don't going to regret anything, because we're going to try to play on the same way. We're going to give everything, more than 100%, and after we will see if this is enough to get a good result. Thank you very much, and good luck. Thank you.